boste videli in kjer boste videli, da ne boste nič videli, česa ne boste videli, boste kar takoj videli. Matjaž, če je tole Marila, kaj pa je potem tole, kaj? Marelica. Me zanima, kako jim izgleda marelični kompot. Matjaž? Ja. Pa mi kaj hiš pa dežnik? Ja. Veste kaj zanima? Gledajte, na tej strani je modro, na tej pa plav. In zdaj morate vedeti, kje je modro, kje je plav, je tu modro, kaj napuni plav, je tu modro. Ja, se pa je isti švit. Klavdija? Za vas pa me na koliko nestabilno nagovo? In daj kaj delati s kakšnim čarobnikom? 900 evrov. Ne, 800.